TV. Yabo, yabo, yabo. Sumpa ba, ebe sunima. Fawa fide no to sumpa. Fato sumpa TV. Na ya wani pama o. Na unu huarada. If it's a good year, Munsamo Ubenya. Aberabum Munsamo Ubenya. Yamsum Munsam Ubenya. And Iji Munsam Ubenya. And Yumpana Kakuma Ubenya. Yamai Muamana Sam Ubenya. Or some party bravo Ubenya. Ubenya Nina Ubenya. Sompa TV. Yabana Papinisu. Sompa dear. Emma can see a fire. So ahaya SOMPA 106.5 FM Accra. Ghana de Shmaima Yamamunyi na aha enne kwasi day. Bosome enwochi ne de tosumi no August 2 2026. Ebra ason si de SOMPA prem to breka sebo emamo. Na kasebo ife SOMPA 106.5 FM Accra no. Assign nam your headquarters e wokumase. Eye SOMPA 93.1 FM. Adam Fopa Radio e wo Paris France. Doma FM Doma Hinkro 100.7. Enkranza SOMPA mensonom eye 90.7. Techiman SOMPA 106.1 FM. Sunyane SOMPA 98.9. Kingdom eye Mankasim 106.1 FM. Kanesh Urban Radio ewo Kaneshi Market decoder so baby radio on SOMPA FM. Ye Facebook page you know eye SOMPA 106.5 FM Accra. We like it no share na woni yakonakrana. Ye YouTube no so ye SOMPA FM. Ye website eye www.sompaonline.com. Takwa SOMPA eye 101.1 FM and wonso tong SOMPA takwa wo monso asomu. Endpoint homeopathy clinic prem to breka se bobre ena so wodi wani kire endpoint ayare bia edi unya obetimi etwase ya wo eno achi perfect baby diapers obatampa bosome enwotwe ye perfect wunya bi na wo de bo ba na akwada no ema ne bambo ho nsem akoyie hajia special local foods kasa natural mineral water ena ebu ye chidom amede prem to breka se bo asommo kwasi ada awiye yi ensamo ye de esommo no ebi enie enra waya amane ani amamre ama ya na abukari mahama ne bapani ya odi kan no wom de nasi akonya so na mmahye bedwani owo achimodan honorable Alexander Akwasi Akwa wono nso akansem bi dia fa galamse hu a ene awie ye bepensem modi amamo na Ashanti Regional Veterinary Director wachiasa swine flu anasa swine fever no womo monitor nanso womo achewache wo Ghana for be your had doing what she a woman call Russia, a Russia agriculture training program no, woman san baby drew on my emu. Yabasa kwa santimantamu. Now we here, one more herbal clinics no. Yes, one more basamo, illegal practitioners be a frame. One more crack it down. National Ambulance Service, yenim say, one more Kentampo South in the BBC, and Rashabe Junior one potem hono, why ye bibia, ye de betumanim every. Ashanti Regional Minister, Dr. Frank Amwako, say, Mampani Mahama, Nesasu. Bima Ganada. And what she what the other said dear to a banim se banche. And for so dear free banche mubano and yan samoa. Eti ebran so my Ghana. Yedi anamobe sisi e dia fa banche jadi huasam. And ano Iran ni Israel. And afi America womo di boy ni. And am so makata womo so de womo asum bi se. Womba boapa ama asum die fan ya womo pe e wo golf no so no. Womo nsaka. And Sempi can win when they did so Musakasi body free SOMPA 106.5 FM Accra. Yeni edikasi boy esumo ye me. Dienyami shirano. AKOSUA ago ABOAGYE. Ubetimi so from AKOSUA nshira. Mene medoba. Oduman kuma chiame. Obrempong nana. Kwaku ampoma.
afi yenshan sem na se emfa emawo ye hyase e de free eye dagbon na dagbon na natmatra nkonya ye ho nra ena wo mo ye amane ne amamre ema kampaku ya na Yakubu ya wono na ya na Yakubu Mahama ya wono na ano na waye yagbon wura wono kwa na ya dagbon wura woto aya no monsia do bra na ne hododo no na wakọ South Africa si wakọ ja arehwe de aba nanso ba mo wuo ya ode ne nsa nyunyu kwato ne so ma dagbon man ene oman Ghana nyina ya nte asem de no na o sempanifo ya amane ne amamre nyina na esan sempani se etetu a ya na etetu ya munti no wo mo de etua ete anamu na no wo mo toto ya no animu okra no wo mo di kan ma kampaku ya na Yakubu ehwe akire se ja won hwe akira nkosi se won be yi foforo na won de no asi eye ade so na watimi adi ade na bibia atumi aya fine eno na nora wo mo ya amane ne amamre nyina ene enura pani behwe mampani Mahama wono nie afa chief imam Dr. Sheikh Sharabutu na ono so wo ho afa kane mampani abedi akire Alhaji Dr. Mahmoud Bebe Baumia na woni nyina wo ho empanifo enintiri ne anwam nyina wo mkopie hobi eno na Ghana mampani John Dramani Mahama okopie ho wode nsam to dwan wo chese no kore we aba sei no eya asomdwe nko a ena wona epe eno nti se ne o ma ya amane ne amamre ede ne ma we nyina agu kwan mu ede kampaku ya na Yakubu ede asi akonya so se won tena ne tie na mu na afi won toto ne ma nyina se wo hempopro woda gbona na no atankonya nsase so no asomdwe nko a yegusu ehwe se yensa ebeka mampani John Dramani Mahama ne no na yabo no kama sane ye woka nsam no pepepe ede kire ye ne atimi asi usu bio na bra wo kasa no kura no wo ka kakra ede fa enwomasua eho ene wo ka kakra enso de fa nsam ahodo bebre hu na empani a wo mkopie ho no wo de yentie Mahama mra nyanza. The late Yana demonstrated that traditional leadership and democratic governance are not competitors. Indeed, we are partners. Government will continue to work closely with the traditional authorities of Dagbon to preserve the peace that has been painstakingly built over the years. We owe this responsibility not only to today's generation, but to generations yet unborn. My brothers and sisters, the installation of a new regent of Dagbon, Kampakuyana Yakubu, carries more than just symbolism. And I pledge to Kampakuyana to work closely with you to fulfill the dream of your father, to continue working on all the development projects that we started during your father's reign. Enti bomode na enepa na papa wo ye no di akire pepepe me nso me sha obo se me ne obaye adwuma hand in hand na bibia timi akoboko e de ama na ne manyina ye boko na afei apomudin a ene in fact ene ma papa ese dagbon man no di anim na ye nyane nyina we aye mampani Yohane Kwame Dramani Mahama na me ka nanim ho wono makopie ho Mahmoud Baumia na waka ho onimnyafo ha na Idrisu no waka ho chief imam Sheikh Osman no Sharabutu no ho Northern Regional Minister Ali Adolf John no no so ka ho enave diplomatic corps no nyina no wo ho bia wo mo a ede amane ne amamre eye adwuma nyina no na efa na ho a wo mde omani onyam no machitaye ekota ya chire ma bibia ekoboko Meka wo se endpoint homeopathy clinic prem to brekasiebo na wutie fi SOMPA 106.5 FM Accra. Perfect baby diapers ejina baba na nwachi Hajia special local foods ejina kajina mu kasa na cha menu awotanso abona tenasia enne ewie ye de esomo emra shebedwani o wa chimodan eye honorable Alexander Akwasi Akwa Wadiatu Brim Central Municipal Chief Executive Officer eye honorable Solomon Kusi Brakose Galamse ntokwa na ye kono enye diabo Galamse ntokwa na ye kono enye diabo se obekwa kwogye na wo obibese cases ahodo na wo buru nnua na wo yese enye no nehia se bibi kono se nkoyi abetimi dia court na court akoka ho asam na ubehwe se MC pa Solomon Kusi Brako gina ho a na wo invoke cases MC ya wo dome na wo buru nnua na wo tam nsuo we yenso yi mu ase dada ye pese ye hu adwuma afa na ogusu ade brunu ya na wo se wono no Galamse kon no enya de na bemabu nne ene na bembebu kina wo begire mu akon kopim se nkonimdie beba eti se MC ni giri se obi akansem bi na enya ne da won fa nko court na wonya se wogina ho no a wo brunu ya na mfata no. We all know that ever since I started alleging that
the MCE has been facilitating galamsey operations in Achimota. It's been close to about 1 year. And the lack of responses from government is what has made me to continuously call the attention of other CSOs and you, the media, to investigate the issues. I don't know why this time around he's decided to go to the courts. The courts are there. I thought he has to go to the courts because he feels I'm maligning him. So if he decides not to go to the courts, but will go to the courts, I have my evidence. I did not make the allegations out of vacuum. I have shown some of you some of the allegations. I have petitioned the government. I have petitioned the ministers involved. There hasn't been any action. And if it's the same galamsey crime or somebody facilitating illegal mining, that sent him to me to 20 years imprisonment. I am saying now that government is covering his own. If government is covering his own and the MC has decided to go to the gods, let the gods judge. But for me, I'm a Christian. I will want to end up this submission with Proverbs 26:2. There's a scripture there. Any other person who reads it will know where I stand. Auntie, we emrashe bedwani o wa Achimodan Honorable Alexander Kwesi Akwa. NOC MC ye Obrem Central Municipal Assembly no Honorable Solomon Kusi Braku no ye galamsey. Wo ye galamsey ni binti se wontumi akwa demu a ese se MC ni ye che no. Na MC no so waka bibi na enya odafa ne kokotwe. Wonam na ade wo invoke cases na wo buru nua. Na me bowdua. Wo se wo ye galamsey me bonu na wo se hwe. Na me no wo buru nua me so me ye Kristo ni di otimi mu no sisi di wo wiase. It was the Proverbs ekra taato. So on wo ye Kristo ni ntia Yesu Kristo ba ya wo bedi principalities ne powers ahomone enu tumi so no. Sa tumi na wo di boni nua no sa tumi no wo tia wo mo so. Wo yi nyanya nkyere ene wo nante wo mo so nti wo no sa duabo no mpusu no wo ba bia. It is MC ne hwe na se ha no a won fa nsam ne nkokot na obi akasa wo ye galamsey ne wani nye ho a wo se me dem ibrunuya ada na wo giri se wodi fa wodi bemu a won fa nsam ne nkokot na koto nka wasam ma wo na afi na nanom o moda na ye nsuo kura ho aye fin dada e na abrunuya nti asem yi so mpaka se ebodi akire de ebefiri mu ababia ye nyimo so emfirim eno de anokure eno na habati opuso nyaka na ese ebo na apete we aya nsam foforo mu na ye bo awura yi Asante Mantam regional veterinary director Dr. Mabel Abudu one of the other just say ya no person mo ye adwuma bi nanso amanfo ma wo mkwan mo nkwa adwuma no ene aso onabo maami spoke inside ene say asam ni nyina ne say won mo ye bra chas kwe boya e wa Asante Mantam mu no ya no person mo nya ya anko mbeko wo mo boya buonum na wo makwa akwa ye adwuma nya no a Dr. Mabel Abudu na asam na ya ka ne sesi ye na Dr. Mabel Abudu asam aye kan ene wo kire say ya no person wo mko na wo mko ye adwuma kase pa e wo mo aso ye ho no mo hwe bi kura mpo a na moa bi yade bi enanse niema bi a emfra ya befrafra emoa num ni wo mo niema a wo ye num a wo matimi ahwe sa kwan no na wo matimi asia no kura nanso he wo mo ye mboya no wo ko mo akache a ya no wo mu nim se bi a o bai wo ba betu because wo nim se niema wo mo ye nyina ye shady jobs and wo mo ye ne sa enti na wo mo ye mo hyehye wo na we de wo ka de atoso akire se ya wo mo makwan wo mo ye adwuma wo ne beboa ama fiba ya e fa boya ho eba no wo matimi atu ase. We don't have data when it comes to pig rearing in Ghana because of the African swine fever they do have. So pig farmers in general don't want veterinarians to come to their farms. Anytime they see veterinary people coming, they suspect that we have heard about something. That is why we are coming there to destroy the animals. But it isn't so. We wanted to have that interaction whereby we can give them education, training about the work or the investment they have put their money into. You've seen some of the trainings, things that we have said there about biosecurity, the disease that we have in Ghana for now. Even there are some we have not been able to identify, or because we don't get access to the animals, so that the laboratory people will come and take various samples and go and determine what is happening, what type of viruses or bacteria or new infections that are coming into the country. So ya dia bi kura na mboya so kwe brachas anasa pigi enam wo so eba na ye be se ye hu akira wo ma ye kwan ma ye nkowura ho na ye nkohwe wo ma ye kwan na ye mewura ho ne ye nhwe afutuo ne akwanche bi ose ye de mamo aya asa bi ose ye de toato akire e de mamprako no yetimi aboa ma bibi atumi aye fine na saa anyare wa fiba no yetimi atu ase akura we aye Dr. Mabel Abudu wona na Asante Mantam veterinary director ya wo ho
Meka will say endpoint homeopathy clinic prem to brekasi bona wutie free SOMPA 106.5 FM Accra yatina yekesia ewo dome Watermelon Street e ben dome market anase Rising Sun School no ena wuni abakosia go aboagye akosia nhira meni odoma nkoma chia me ewie ye be ediama wo abake nso ebu ye chidom den social media no so bitmice asomu na wo rolling ne kama wo ba ye Facebook page na ye SOMPA 106.5 FM Accra. We like na we share ye dem SOMPA 106.5 FM Accra. We by your Facebook page see ya pictures ni videos no we be hunu nyina ewom. Ye to ensem no so Ghana fo adesuafo be yo ha dunwoche young Ghanaian scholars. Ena Jospon for any AAC ekabo mo meche African Agribusiness Consortium. En wo mo de wo call Russia so wo nkoto wo madesua so. Enkopenim die ewo kuadwumam. Ena fa obo ade bobre kwantimpom nimdie. Ena de fa no waste management no ho asem no mo fa meboa Ghana wo mo ko emfie mienu de fa no postgraduate program no no wo mo ko hye agri business ena agriculture, environmental science, waste management and sustainable development ena wo mo ko yes hadesua wo RUDN University no wo Russia ememo ena People's Friendship University no so wo Russia emfie mienu Ghana young Ghanaian scholars or ha any dungoche 118 edim fie mienu adesua na bawie ye enti womo ababedru Ghana sa agriculture training program na womo nya no womo de babeboa Ghana mpumtuo ene ne nkanko na mpanifo chem se ebeboa woman ni bebre ebra ye mo makwa ba no CEO edema African Agribusiness Consortium Dr. Adley Araba. It's not only about infrastructure or the technology. One group of companies is mainly skilled professionals who are passionate to do the work. Because currently we realize that people are not interested, especially the young ones. They are no longer interested in agriculture. So we decided that as part of our values and vision and all that, just one group of companies, we are interested in improving the lives of people. We decided to invest heavily in it's not only about infrastructure or the technology that comes with it. It's required that agriculture should have skilled professionals who are passionate to do the work. Because currently we realize that people are not interested, especially the young ones. They are no longer interested in agriculture. So we decided that as part of our values and vision and all that, just one group of companies, we are interested in improving the lives of people. We decided to invest heavily in it's not only about infrastructure or the technology that comes with it. It's required that agriculture should have skilled professionals who are passionate to do the work. Because currently we realize that people are not interested, especially the young ones. They are no longer interested in agriculture. So we decided that as part of our values and vision and all that, just one group of companies, we are interested in improving the lives of people. We decided to invest heavily in it's not Empanisa ndi ofru di apano. Ya no na ye piano. Enti wo ma piano mo mbonye won so na wamuko ye ba yi kuadwuma no babro ne se muni aduaba no na momfa haban no emfa nsa yade asante mantam traditional medicine practice council womo den hahama no eye adwuma e wo ho no womo council ye wo ho no womo akoto facilities makoma aduasa womo akotum se womo no womo ye herbal facilities a enhyehyeye ene ne mapapa eso omdi gu akwam no womo fa ngu akwam bo ebinum kura ho a adakotafo e wo ho ye adwuma no womo ni valid license and to me krata e beboa won amama ye adwuma no womu ni bi enso womu hye ho ye adwuma ena niema e wo so womu de ye adwuma no so no se yesa wo de ba akwa no wo de miensa ensa sa wo de ba akwa ho bonso wo de fa no de akwa je se womu ye niema no haphazardly eno na womu tena sidi no womu se da bi womu be 10-day working inspection ewo 55 traditional medicine facilities ewo mantam no mu womu kwa ye no 55 womu wura mu no makoma akwa aduasa 30 womu ato ne nyina na yese kotobeku manko a eno womu ayam ho sa no na asem we hunti no pani a wone nsanjrofo ebo nkomo a wo kan sansem we nyina de to ye nim no head of compliance enforcement and inspection ewo council ho Michael Lawson eno wo che say we womu nyina wo be sanction wo na womu de womu beyond that no kura no won be krosu ni nyina won be ya appeal kura mpo no a age se womu hwemu awie hu so womu nkrata no adimu ansa na womatimi agya wo wode nsem se etudwa
So far, we've closed down about roughly 30 facilities. We've closed down about 30 facilities. And these facilities are facilities where they failed to be compliant with regulation. You visit those facilities, you realize that the practitioner is not on premise. The practitioner has failed to display the license. And the practitioner may have probably established different branches across the region. And he has actually contracted unqualified practitioners who are in there. For the facilities that we've closed now, most of them have actually appealed to the council, and the council is looking at initiating sanctions. But for ones that we've closed, that they've not appealed to the council to ensure they take the necessary steps to rectify the problem that we've identified. When I go back, we're going to engage the legal team to ensure we initiate criminal proceedings against these practitioners who are operating without the necessary certifications and credentials. Necessary certifications and credentials. Binumu dia no dia nya, but odin krata ne ba, ne ye hwe na wo mu dia. Ye ba hwe ne akwa akobie dia ma. Michael Lawson, head of compliance, enforcement and inspection. Awo council no a traditional medicine practice council ho, ye wa asante mantem mu. Eno de nsemi tu bia. Yento sompa kase bono so na ye koye nimo na adehia ewo kronom kirase aye no ewo Swame municipality eno wo Ashanti region. Womo aye afibia fashion ye friend no kronom kirase banche afache no. Na saa banche afache no. Assembly member won potem wo Honorable Elvis Nyantachi aye friend no yes madam. Honorable Elvis Nyantachi yeta friend yes madam. Wono bema ene ye friend yes madam no. Wie. Na Honorable Elvis Nyantachi no waye banche afuo kese pa ene bode banche afuo eno ano no nwotwena na megina mu no enti waye banche afuo aho kese ena bode enso ka ho enti afi bia na wabie se kromo ofuo nyina obi anko yi banche obi anko twa bode na wonfanya de opese wo ye free eno ne ye frɛ no kronom kirase banche afahye enti sa banche afahye no enam so ma Honorable Nyantachi de afutuo ama ban se banche eye papa emfaso bebre nsu wom eti obesra ban se wono banchi wadua ne kese eka asase a wagye a wadua banche na wade body aka ho na afibia wotimi bie punu se wo krom wonko ade betu banche free betwa body free a wo manfo frɛ no kronom kirase cassava festival na se banche afahye no wono so de afutuo ma ban se aban ne nye ne bebre fi se dwumade we wo hyase 2004 emfie duonu baako ni 21 years ni ene wo ye banchifuo no a afi bia wo bie puno mo manfo betu bi kodi kwa eti sa aban so fa na semhia no aye ni yi a enkede mfasodie bebre ebeba Banji festival and the started yachi. But I remember the same, must ya go to be 5 for 4. Baby, also a boy, and my announcement to Elia baby as will be able to where was here. Another one was next week Sunday, also your announcement will be able to. Another one, Sawa, Yanos, my announcement. And the Banji festival and the management. I remember the same, Column Abu here, maybe 2 tongue. Remember the same, so memory because someone that trouble my member assemblyman. It comes with my young money, Elia, my young money, because you for this, top one should be about 5 will be an idea. And the religion some will be an announcement said and no question you be 2 bunch festival and abo you be 2 another week go to add another week you could 2 hours a day. And one of yes madam the next doing say you to no farming you go bunch way baby over 4 some guys be 2 out of 1 many scankasa and him say there be so member ban so man ka boy pa because obi ekua na me say you ekua na yento hey kronom kirase chese eduru hodi a afi no banchi afahye no jajaja kromo de papa na bawo bedu wiye no ne adehye won potem otwetwe nkomo se na afi bia na mu kwa afuom na mu twa banchi ne body efretiefo mo me he banchi no ene kwasie pa wiye yi wunya sa banchi we pa na wunya aponche krakra bi e de wono na se na ntwinam nkwan ana se bi akokon kan e de carrot aye na wodi cucumber awo no anase bia wode wurewura na wurewure nkwan anase abenkwan anase nkatenkwan awie ya meka behe honorable banche wotwade egu ho he na chese anase wode ayi chese atiefo awie de mesra kwasi ada wie pa se wonya wadwen se obefufu abrasom pa akra ebrasom pa akra na ntwinam kwa wode adwene akese ne amane awo no na kobi de soso no wachemu mienu na kobi ne woyiyi mu so atiase nchine ne nya afrim e de ato nsuom kakra
ansa na wode ato na afei enkwan ne huru no na ko bi ne tani na wape eyi Simon bi na no nso no wachemu mienu na etu se na etu wia no wape mackerel na de mackerel no nso agum enka wia se na si wanim hey behe honorable banchi eti adehye ne se honorable Elvis Nyantachi etafre no yes madam no bema woni ye fa ne yes madam no yes madam no woni ho agro ye fa ne yes ni initiative we de omu hu bi da na ama etika so wo de bra behe banchi a ye show wo ye Facebook page SOMPA 106.5 FM Accra na obehu na se na adehye no e kan wo mo asem the vacancy emission maba mabetna so ha menen nete adonko down lockdown by only feeding more any beans ni bibia anem se to course so sa me metu bi da wi awe nko na mababu banjene se so any asantuma fufu kura ori wi bibia free mu kura asantuma fufu no wani di ye be ne sandi adrawa fo omo ko asore obia ba yes madam so obia metu nko di free nti ye ne dia ho yakopon wonsira na wanya na kese sanya obia na betima aye ade fefe obi mfiri ne fie metwa bi nkofie nkodidi yes madam wa ya ade but me de enra na meti information na ni so omoboa na so no pemba be hwede yakos mbai me hwe ade fefe de yes madam wa ye na ase na ho mefa na ho keka ewo nipa ntem no ofa ha nkola efre no ofa ha mpanyi efre no yes madam yakopon shira na menim na menim so sitie enti so kwa bie no yes na mo si na ebema amanfo ni ya de agye no ho we adehye ne kan say yes madam honorable Elvis Nyantachi ni initiative we de akono ekoyie papa e de ni gia ba che say we de wonya wadwen kura say obi wo fufu se wutimi wona wonya na ntwenam nkwan bi anasa akokọ nkwan bi na wurewure na eburaburu bi na wode wona kama ho asem ye de asom wo SOMPA kase eboyim eno sa no ye no so aye pe ne yawo no wode onyo orento ana ema ne yawo ni bi pa no a anu nsu ede no uwi a je odman kuma so bolo fasi ho no ano no wawie mfifire te wa na ade ada yes madam nyame nhira ye nyina santemantam ho a na ba wa baidu ana wone asantemantam so afo Dr. Frank Amwakohene wone ne kobo nkomo eno ase hwe na ano Sawia hospital ya amanfo ba ya omugya ho ma won kwatro position ato om ne kasa tenten wo de monko hwe se mampani wa sha se eye ho adwuma afei bosontwe enkwan ya kwa bosontwe se sa kwa na nyo na nyenyenye na no se ne engineer kasa se me kwa na de enye eno se mampani mahama wo ko ho ena akwa hodo bebre big pushy bra waka so de bana manfo so e de na ye big ya ye se pushy wan na kwata big ya chi akwa pushy ye nya ho na so big push no agboja boja amwo mu pushy ma santimantam mu omanyo omo de eno nti oremia for Dr. Frank Amwakohene che se mampani de mampani Yohane Kwame Dramani Mahama ne so bi ma da na ne asantimanya won so no wo mo baba abato ano so ama aduma na oye no jasu big push no ba na nkofo be bi nti ase nkofo be se we one of those man mo wa santimanta madina bi ekofo ade a elfo na efe na wa so a na obo timani pemi so no mo demande no mo ene se yetie wo mo eti ehu a yetu wa na mo na boa we nya nfu obi a wa na ade se obese Ghana fo ho nto wo mo ewo transportation ne na kono ba ensem ho enti obi ase wi a mo mote bida ho do course so and you take our present day. We want to clearly make a statement. So there's a difference between the past and the present. Until a dinner or family say Yahoo. A fire. Then go for a number of sappiting area. Then you do the Kuno, any hospital, no call you a sappiting India. We to crunch. Until you could do her only Asha to be there. And to be you are finding now. Now, my base really first travel and be there not every in that area. And what they have done is say, machines are the first years and you're moving the cock of future time. Let's start to your evidence contact with contingency. Frabian contact the coin in our quacker and a camera. Na bibia timi aye fine na manfo se ya sapete na sapete de za de gu so 3 days na nsu ahoro de ko ye nya sapete o na wo de mon kwa kwan no se wi ade no na mo hwe bosontwe de aye be yi ba kokura ni hwe be na sapete se na de sapete so mframa kura timi hohoro ko nya de awan be ya na sa kura celebrated regional minister, one of the most social media influencers our Messiah regional ministers our Ghana ha Dr. Frank Amwakohene and we eulogize here no now what number we do and the boss uncle Meka wo SOMPA kase bona wutie fi SOMPA 106.5 FM Accra awie ya wo prepare no aboaboa ho ano na wadi wo fufuo yi na wutie kase bon so a emu oham na adehia
womo Kintampo South so womo yare ne mu odin dodo na ye de womo ba Comfanoche Teaching Hospital a ewo Kumase na ye na se afo womo African Tampo ne ye de womo ba etere bi nso a ye de bi ko Tamale Teaching Hospital na yakwa hye womo ne asom womo nti ade hye wono de no ambulance na na boa womo mo di sa adwuma no efi says obi yare na mu odin wo Kintampo Township wa just wo de ne ba Comfanoche nti ambulance na ye kwa a ebe afi na no e bibi ye emergency a womo se ambulance no ne engine asai eti yentimi mfa nko eti ebede dia yarefo ya transport wo mo de wo makọ Comfanoche aban ayaresabia na se Tamale Teaching Hospital eti wo mo ho na mra hyebedwani wo Kintampo South Honorable Joseph Kwame Kumate ye se na National Ambulance Service mo se die ntina ambulance no mo ntimi transport ni pamfo wo mo nko Comfanoche eme yenkohom no se ebo engine na eda ambulance ni mo asai ene ono abosese ye sai ne boy ye senti a wo betama ni pa wu or tam 60,000 Ghana cedis and wo frɛ National Ambulance Service and kwabate working tampos mo maje monkoto engine fu from phantom na monfa nkrofo nkwa ayeresa band de ekono de mani enye ho kra. If you are present ever in Kintampo to visit the hospital and see injured persons struggling to be sent to Comfanoche, struggling to be sent to Tamale Teaching Hospital, and there is no ambulance to support in that direction, you really have the feel. If you don't shed tears, then you will be an extra man. And for the ambulance to be out of commission, I find it as a need to quickly run through you to give a commercial value of 60,600 for the fixing of a complete brand new engine for the ambulance for Kintampo Town and the AC, so that health service delivery will be the utmost thing that we all need. We ene da ho no Kintampo South mrashebedwani Honorable Joseph Kwame Kuma wono ena ekasa yema bibia koso meka wo se sompa kase bo na wutie fi sompa 106.5 FM Accra endpoint homeopathic clinic Dr. Duboatin se memo asonte se kwase da wie ya fufuo mu odei obi kura se akoso ene de enye fufuo ene de abetie pa ne nkatenkwan na mi bedi na wie medi nkuruma atom finfin ene obi so aka chem sante akoso onim de maye na wie emutuo ni abenkwan na mekwa de ma no adua woso wano ate dua ni bi e de egu nchen odi begum eti emutuo na ono ba bedie na yemutuo ene abenkwan a yasan de adua ya ate dua de na ya no ama na peche no ya no adua no apeche na mse wonim se anka wo fa adua kese no na nka apeche na nka de egu ho kama eti binim se wiei se wanya abetie ene nkatenkwan a ye di nkuruma asoso anase wonya fufuo ene akokɔ nkwan e de carrot aye e de cucumber e de awono anase wonya nantwinam nkwan anase apɔkyen krakra ena wonya ena wode salmon no wode obi se salmon no me na na bi wo se salmon no wode salmon no awono na ade ko biti aso atum ena wafa ayi prekese wafa prekese na prekese no wode tu ejam wode prekese ni tu jemma wode kan de second twitwa prekese nim ena wode tu ja na ho ye kakra ansa na asade eti nkwan de huru na ye bru ena to prekese ne pa eti na prekese na tu eti se prekese ne dan kwan ne soro ena ayi ko bi ne so dan nkwan ne soro ena salmon no so dan nkwan ne soro ena smell no afa ba bia wo ginger ne wo garlic no so wode awo no mesre wodi wie na sa wo men a na ada soro na se wodi hye bi anya stroke afa ne bra endpoint wate na yenhye ne ma wo kama se wodi di amen etu de fa ne bra na yenya ne kama pa ma wo endpoint homeopathic clinic awo obefa homeopathy so e de aboa wo prostrate mu haw obetimi de aboa wo premature ejaculation obetimi de aboa na obedi aduane wei abaye premature ejaculation da bi yempe haw kronoma boa hia e wo Kumase ena nkran ha spinters okwan no so ye fra baby shell signboard ena tema community 22 for endpoint homeopathy clinic e wo 0244 867068 0244 867068 and 0274234321 0274234321 na obata wudidie no a wa he oba no to ho de wanya mutuo na wo noa adua ede nkatenkwan ede abe wa can you imagine hefufuo bi a wo bi dia send me a me dia to Facebook sesi a brabe he wono kra de fufuo no live soup
ɛna apɔnkye ka ho ɛna odi beef enso aka ho ɛna prekesa ne prekesa ne wei ɛna wasanso ɛde prekonkyere ne danchen no wɔde prekonkyere aka ho no wɔde obi etwa picture de ama me sɛ akosua asɛm na wo ka na wie na wo ka news no a wa me yɛ kon ada me de ayɛ already ɛna wo twa picture no tibi the picture na to your Facebook etie for brabe ha de ɛna wo kon do fufuo kra ba yɛ fufuo bɛhwɛ sɛ de apɔnkye ekyire de no de hey ɛyɛ solid papa wotumi sɛ yɛ toton ne kama mesra wo de fufuo no yɛ ahwɛ sɛ wo ba no wo bodai pers papa o hwɛ sɛ wo ba no wo dwonso ɛ no ɛkɔ sɛ wo gya ne nan na wo nte sa fufuo no nya wo de o fa perfect baby diapers bɔ no sɛ wo amfa perfect baby diapers ama akwadaa no a wo ankasa wo behu sɛ akwadaa no ɛniema nkɔ yie kura perfect baby diapers wo gina mu dendendendenti de betimi aboa mu odidi yie no sɛ wanya nantwinam nkwan bi a sɛ de Simon bi da so na de me dia to Facebook ya wo hwe wei we say we ne nkwan no we na sɛ ɛyɛwrɛwrɛ nkwan ɛna fufuo no so a wawo no asɛ wode menkan we yɛ menkan fufuo ɛyɛ menkan fufuo ɛna wode wrɛwrɛ na awo no me so fa perfect baby diapers bɔ ba na ade bɔ no a ankoba sa akwada no wodidie no ne afrɛ wo sɛ mama waye dabi yempe distraction bia fa perfect baby diapers bɔ no obi wa rush sɛ gu ne bato ho nyinaa sie ho nyinaa yɛ kɔ wo the perfect baby diapers bɔ no obedi adanse sɛ ekoye FDA approved frɛ ɛyɛ 0531099889 0531099889 889 0531099889 na edem na bibia akoso kama eti we de meka wo sɛ sompa kase bo na wuti afri sompa 106.5 FM Accra na aye kama no nti we de edemu yie papa nti awie fufuo yi ene abenkwan yi na sɛ bibia ebeye kama papa ma bibia nso adi mu kama nti ene yenhwe ne kama pa na yenye ne yie sɛ de yebeye a bibia betimi adi mu In the stillness of the morning, the noise of the day begins. There is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory. Yamawakwaba was Sompa First Service. I was Sompa TV, Sompa Radio. Your early morning altar of encounter. Join Bishop Albesati Kwampo. Onyankopon di fa wastrano ewiye brim. And am nensaso ama onyankopon we ya hon wade pi. Through this prophetic platform, destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed. We need to teach us some perfect service. Our home a new TV program keke. A bra or so near Sasisia. A bro Yankupon Casa Chenema. Set your alarm, tell a friend, gather your family, and let the Spirit of God reposition your life. And Mason perfect service in Chawo Home Hoda. A Yadrada Kusi if Yadanopa, Anopano Nunkusi Anopanunsia. Fawudani na Sheradins na Erade Baye. Kwa Jesu, why no, Miss Bremois? I am you, not that Kodani Susa. Yam Sakomna Dino, and it's a was so, Miss Ron Mammy. Eh, Aquadana that you so Musano, Che, Nicot Nimocrafo, with a mammy diaper. Diaper no cradi, Master Sassa, me unia minimpo. Aya diaper na. She diaper fufura beja so aya perfect baby diaper. Perfect baby diaper make an asemi. A chinsu ankasa. E muya motona de boakwadaa na. En san se bia enwono. Perfect baby diaper make ye ne Ghana he ye na ebua Ghana nkwadaa nso ankasa.
ono kwa na kwai me ko perfect baby diapers bi atwa sisi a na akwada na Fre 0531 099 889 and 0303 957 965. FDA Aji Edwedian Kratoi Atum. SOMPA kasiyebo aji babia eya no kure aji babia we wote ya che ya sheda na yede ma wonne sebe ya bibia be fine na ye to akasiye no eso ne akwa akowie ewo amanone nsemo a yede ma wo no ye kwa akopiem wo kata na wo wo golf no mu ho yede be free benkum so abanifa na afei eno sa no obi anya bi na wate kasiye no sane Kata Prime Minister, any Foreign Affairs Minister, nka we go kujeta black adamfo. Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jassim Al Thani. What can ye? Was it we krano? Was you a separate course? We to our counterpart here, Saudi Arabia, Jordan, any Kuwait. Say Iran for no. One more imagine say, nya dia me wa fanko for no. When beti me won. One ntimi won baako kra. Nti say one sorry a. Na ntokwa na furu won ntino. Atu won ne akeka. Now I'm out to bomb no de bia kogu Saudi Arabia for so na Saudi Arabia for so montra ho ma Iran for ni nsem huno sabe e wa wo mo so nti wo so ma soma strikes e de akogu wo mo so a wo mo so se wa mo ne ma bebre e na afen so upie mu Kuwait a wo mo so agi wo mo de Jordan for kra agi wo mo de na nka nchom se Lebanon for wo mo nyina obi agi bi eno na Qatar wo mo prime minister no Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jassim Al Thani what my conference call kwampa won betimi afa so a saa golf no mu no mfafra mu ho no mpepra no so ho no won betimi apra asomwie na wo mo kata afo de wo mo so wo no obi ani ntokwa wo mo no obi ani asem na emom se yesi aboa bi nchi aboa bi nwi a no nso nche se aboa bi mfa aboa bi nkoye sports stadium enkodi ho agoro se wo mo nim no mfo afoforo na Iran for the boy mo so de a ene na akoya te say your enemy's enemy is my friend na wo mo ne Qatar fo no ne Saudi Arabia Jordan ni Kuwait fo ene Israel ene America be kan bom de akoya ntam Iran fo no de ba say de asem kase ne be ba eno ntimi ne wo kata se sie Saudi foreign affairs minister Prince Faisal bin Faral Al Saud Jordan so one prime minister frano Aima Safadi ena Kuwait so ne prime minister no ye frano Omo foreign minister Efrano Sheikh Jabal Al Ahmed Al Sabah ena Sheikh Mohammed wo mo nyina aka bom no mo say emwa bia wo mo dem wo no wo mo de beboa mansumdue e de aba na emom wo mo bra asumdue samfa de a if persuasion fees first must be a prayer Kasiebono SC Efri SOMPA 106.5 FM Accra no FIA headquarters e wokumase e SOMPA 93.1 FM Adam Fopa Radio e wo Paris France Doma Ahinkro eye Doma FM 100.7 Enkranza SOMPA Mensonom eye 90.7 Techiman SOMPA ye 106.1 Sunyana SOMPA ye 98.9 Kingdom eye Mankasim 106.1 FM Kanesh Urban Radio ewo Kanesh Urban Radio Kanesh Marketing in Potamo Decoder Subabia Radio one eye SOMPA FM ye Facebook page no eye SOMPA 106.5 FM Accra wo like no share ye ba ya na wo dem and a YouTube near SOMPA FM live your website eye www.sompaonline.com Takwa SOMPA eye 101.1 FM ewo takwa oba pane ne dom so asomu endpoint homeopathy clinic Dr. Duboatin was a brana wonfa homeopathy so nsan yare perfect baby diapers oba tampa ena de ba hajia special local food de na papa no nya kwatenten sa wonum nso nso akasa natural mineral water ensema ye de sommo awiei de di makotene no ebini mampane de atoja akire kumpakuya na Yakubu ya se wona edi ni papa de se yagbonwura we kra de oye dagbon kingdom no wona ekoda no se ni papa de papa di go akwan mu no woni achi no wona mampane ma ha mankamum na mpuntu omra Ghana disuafo oha eni de nwotwe ekọ Russia emfie mienu kosua ade na omo de ababe buaku adwuma na sabre omo ababe duru aye ne gisem omo aye mbrako e wa asante mantam mu boya Charles Cray
Woman Makwayo, Emma, veterinary officers, and Emma Wamakachi, and another doctor, Mabel Abudu, dear to just say, Fiba and Amsoban, woman, no measure one. Achimo Dam Rashebe Jenny, Honorable Alexander Kwesia Kwadiato, Honorable Solomon Kusi Brako, our ye Brim Central Municipal Chief Executive Officer say, Warrior Galam say, NT, one in a Najina, one court, one yas, one in a more, Wabru Bruniano. Head of Compliance, Enforcement and Inspection. Our traditional medicine practice council, ya wa sentimentum, atu facilities makuma kwedias and we say, enyuma wa moyeno, emfakwan. Kronum Chasi and so Swami Municipal Assembly Washanti Region, Wamunso Kronum Cassava Festival, no, Wamajina Swama Banchene, Bodia dear, or Manfu Chabia Viedi Fufu Becassa. As sentimentum, so far on our Dr. Frank Amwako say, Mampani Mahama, Nesesu, Ebimada, any Ejina, Prempeh the first. Airport wa Kata. AKOSUA Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jassim Al Thani. One of them for more bonko say, Omo Prasumji, ever go for no. Cassiabon si. Yeni de sumo a me. Dear Yamia Shirano. AKOSUA ago ABOAGYE. Ubetimi so from Yakusiensha. Mene me doba. Kwesia dan Shiraba. Odoman Kumachame. Obrempong na. Kweku. Ampoma Sunday fufu. Yedi si na yedamwase na yedamwase nso ani nim se na ye kwase de ya yesi busumi nwotwe ne de tosom yenu yi ya hweyie hwe wadidie mu yie no afie aduane na di na wanya kwatente